Itu selawat yang paling sempurna. Pasal apa? Pasal itu yang terbit daripada mulut Nabi. Ajak sahabat bila sahabat tanya cara nak selawat. Modification yang berlaku hari ini atas niat yang baik, kan? Dia kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia modify yang hak Nabi ajak tu. Dia masukkan Sayyidina. Sayyid ni makna tuan. Ya Sayyidi, maksudnya wahai tuan aku. Jadi dia masukkan word Sayyidina dengan tujuan nak tunjuk more respect kepada Nabi. Salah ke tak? Wallahu a'lam. Niat dia nak tunjuk lebih respect dia kepada Nabi, mungkin tak salah. Tapi kalau kita sebut Allahumma salli ala Muhammad, itu paling cantik. Pasal apa? Itu yang Nabi ajak. Begitu. Nak tunjuk respect kepada Nabi cara lain, bukan dengan cara mengubah ajaran Nabi. Begitu. Nah, so dia kata apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid.